mlade glasbenike oziroma glasbenice, pevke oziroma pevce. Skratka, nocoj z nami goriška zvezda Tiš. Dober večer. Z nami bo tudi tržaški rocker Johnny Reed. Johnny, dober večer. Na številko 2. In še goriški kantautor Matija Vizintin. Dober večer, Matija. In zaključimo s tržaško pevko, ki je tudi avtorica, nocoj z nami tudi Martina Žerjav. Prosim, Martina. Tako, dame in gospodje, to bo večer v glasbi in besedi. Seveda naši mladi glasbeniki bodo... Zakaj sem tako visok v primerjavi z vami? Mogoče predveč. Ne gre nižje, v redu, bomo pač ostali takšni, kot smo. To bo, ja, seveda glasbeni večer, vendar tudi večer v besedi. Slišali bomo tudi zanimive zgodbe, ki nam jih bodo posredovali ti mladi glasbeni ustvarjalci. Imamo tudi nekaj italijansko govorečih gostov nocoj, zato dovolite mi, da jih pozdravim tudi v njihovem domačem oziroma maternim jeziku. Buonasera a tutti coloro che non capiscono sloveno, grazie per essere con noi questa sera. Mettetevi vicino a chi lo sloveno lo parla, lo capisce e fatevi tradurre tutto, perché ne sentiremo e ne sentirete delle belle. Qua e là magari anche un po' di italiano, così sarete anche contenti. Ad ogni modo, un consiglio per imparare velocemente lo sloveno. Buonasera, dober večer. Dobrodošli, benvenuti. Veliko pivo, birra grande. To je vse. No, pa začnimo, dragi pevci in pevke, oziroma 2 pevki in 2 pevca, skratka, nasplošno rečeno glasbeniki. Malo filozofije za začetek. In sicer, kako ste zadovoljni s svojim glasbenim ustvarjanjem doslej? Kdo bo začel? Johnny Reed bo začel ti, tako kot v šoli. Borič, vi ste na vrsti. Kako si zadovoljen torej s svojim glasbenim ustvarjanjem doslej, glede na to, da si zelo mlad? Ja, za sedaj sem zelo vesel, ustvarjam še naprej in se vedno kaj ukvarjam z glasbo, tako da meni to je zadosti za biti vesel, ker pač poslušam vsak dan glasbo, se ukvarjam vsak dan z glasbo, vsak dan kaj izpišem ali registriram ali pojem, tako da... To je zate smisel življenja, to te razveseljuje. Ja. Odlično. Kaj pa bo rekla Martina, na primer? Ja, tudi jaz sem zelo vesela vsekakor. Logično, da želim vedno več, to je res. In upam, da bom tudi jaz kmalu kot Erik, tudi objavila kakšno svojo pesem, ne? Čim prej upam. To še pride, oziroma o tem se bova še pogovorila v nadaljevanju našega večera tudi. Zaključite, prosim, ta stavek. Moje življenje je. Matija. Moje življenje je polno zabavnih trenutkov, recimo, ko se ukvarjam tudi jaz z glasbo, ko se vidim s prijatelji, ko lahko dostikrat tudi kaj zapojemo skupaj in seveda tudi se imeti fajn, torej, nasplošno. Dobro, lepo, torej glasba vam daje zadoščenja in veliko zabave. Seveda. Malo provokativno vprašanje. Ko bom velik, ni rečeno, da govorimo o službi, tudi o določenem psihofizičnem stanju, če želite. Ne vem zakaj, ampak bom Johnnyju dal to vprašanje, ker zate, draga Tiš, imam eno drugo vprašanje. Ko bom velik, bom? Glasbenik. Logično, seveda, kakšno neumno vprašanje. Točno to. Za našo Tiš, dobrodošla, draga Tiš, pa naslednje vprašanje. Če bi imela časovni stroj, bi šla nazaj v čas, ko? Lepo, a to vprašanje, a? Dober večer vsem, buonasera a tutti. Ja, ma ne za popraviti nekatere stvari. Čakaj, sem me vprašal, če bi šla in generale nazaj. Ne, da bi kaj spremenila, torej. Ne, ampak... Ja, bi spremenila, Nekaj bi spremenila. Ja, ma ne to, kar sem odločila, ampak osebe, s katerimi sem delala. Aha, dobro. Ker sem bila preveč majhna, kadar sem imela okoli sebe osebe, ki so delale z mano in ja, če bi
lahko šla nazaj, bi menjala tiste osebe. Bomo slišali kaj več na to temo tudi v nadaljevanju tega večera. Za zdaj pa še eno splošno vprašanje, potem pa seveda bomo prepustili oder naši prvi pevki. Kdaj ste začutili v srcu, da bo glasba vaša glavna življenjska sopotnica? Vprašanje za vse, bo kar Tiš začela. Jaz se ukvarjam z glasbo, odkadar sem majhna, ampak sem začela z violino. Tukaj, če sem igrala violino tukaj v šoli. Ampak mi ni bilo nikoli tako... Všeč te ni prepričalo? Mi ni bila všeč violina, mi ni bilo všeč glasba, mi ni izgledalo kot moraš to, da delaš in kadar si majhen, tega ne razumeš. Si bila nekako prisiljena, nisi še to občutila? Sem razumela, da to bo vedno z mano, kadar sem šla na televizijski program Amici. Aha, dobro, takrat se je pravzaprav Tedaj, tvoje srce je bilo močnejše in Ja, ker razumela pač, tikaš da ne glasba na je tvoje realtà, življenje. kako če si bolj... Johnny, kaj pa ti? Jaz se ukvarjam z glasbo tudi od majhnih let. In mislim, da od vedno sem hotel igrati v življenju, tako da... Že pri 6 letih si vedel, da aha, jaz bom glasbenik. Še prej. Še prej. Sem bil zmeri po odrih, ki sem sedel s harmoniko pred odrom in sem skušal igrati skupino, ki To je pravi klic narave, torej narava te je poklicala na oder. Matija, kaj pa ti? Torej, jaz sem se prvič približal glasbi, ko sem imel več ali manj 10 let. V bistvu sem začel z bobni, prvi inštrument. Tako sem par let igral bobne, potem pa sem mogel to zaključiti, ker sem živel v majhni hiši, tako da so se vedno sosedi pritoževali in sem se odločil, da se bom ukvarjal z nekim drugim inštrumentom in si izbral kitaro. Ja, In od takrat dalje sosedi ploskajo. Ja, ploskajo vedno, ja. Vsak večer mi ploskajo in je ta, recimo, pravi razlog, ker jaz spim po noči. Ne. Če mi ne zaploskajo, niti ne grem spat, nima smisla prav živeti. In takrat, ko je prišel prvi aplavz, tako kot tale, Evo, tudi danes bom spal. Hvala vsem. če ne boste ploskali, Matija ne gre spat. In takrat si razumel, da to je to, da glasba kliče. Ja. Martina, še tebi isto vprašanje. Jaz v glavnem sem se zapirala v sobo z muziko, z glasbo na ves glas, ne, sem imela majhen stereo, tam tako nič kaj iz njega. In sem kar prepevala stalno, ampak v glavnem so moji starši opazili to in so me poslali potem v šolo petja. In jaz v glavnem sem malo več razumela, da bi rada vsekakor postala pevka pri 13-14 letih, ampak prej so me usmerili vsekakor starši, moram reči resnico, ja. Bravo staršem, odlično. So razumeli, da hčerka ima talent in da si Sem tako zasluži zjala pač. s sobe, tako da niso mogli ne Ni bilo slišati. druge možnosti. Smo že pri tebi, ker prihaja seveda trenutek, ko boš ti zapela, ja, in boš prva, vendar bi rad slišal še nekaj besed z tvoje strani. Bi se lahko predstavila goriški publiki, si tržaška pevka, odkot pravzaprav prihajaš? Jaz sem z Trsta. V glavnem se ukvarjam z glasbo, sej, ko smo rekli, drugi od malega. Svojo kariero, recimo, bi lahko, ne vem, se mi zdi skoraj neumno klicati kariero, ker se mi zdi, da niso še naredila nič, recimo, začela pri 18-19 letih s prvo band, ne, s prvim bandom in to, sedaj v glavnem imam kar nekaj nastopov live z raznimi raznih kompozicijah, ne, z raznimi nastopaš v raznih oblikah, ne? Ja. Kot samostojna pevka, v dvojicu, s skupinami, z bendi. Ja, Ni, da ni. malo vsega, tudi z DJ-jem, tako delamo, imamo za vse, recimo. In to me zelo, zelo zabava in zelo veseli. In nič, ja. Kaj si pripravila za nas danes? Sem pripravila 3 pesmi, ki so 3 cover v glavnem. Ena je slovenska pesem, slovenskega naroda Sin, ki vemo, da vsi poznamo. Jaz sem želela prinesti recimo eno slovensko pesem, kar ponavadi Lepo. se veš, da prinašam vedno v angleščini ali pa v italijanščini, ne, in je vse lepo. Lepo, da si pomislila tudi na slovenščino, ja. Me sprašujejo, ja, zakaj ni nikoli nič v slovenščini, tako da enkrat bo. In potem pesem Elize, ki je Heaven Out of Hell, ki je ena njenih, po mojem, najlepših pesmi, ki jih je napisala v angleščini. In Kiss od Princa. Odlično, Ne, fajn poljub, torej za zaključek. Preden se vse to začne, pa še to vprašanje, pišeš tudi svojo glasbo, svoje pesmi, svoje tekste? Ja, sem par let, ki recimo skušam
Ja, pisati svoje pesmi. V glavnem, kar mi je težko, je to, da mi je všeč vse. Mi je všeč pop, rock, dance, funky, karkoli in sem imela težave recimo s tem, da bi zbrala, kateri sound je pravi zame. Ampak zdaj smo na pravi poti vsekakor. Aha, iščeš, pa vendar na koncu najdeš, to je dobro. Veseli smo, da smo te našli, zato te vabim, da greš kar na sredino odra. Z njo bo tudi kitarist Mateo Antoni, ki bo pripomogel k harmonijam oziroma k lepoti tega trenutka, ki ga bomo doživeli skupaj. In torej, buonasera Mateo, ciao, benvenuto, dobrodošel. Kaj naj rečem? Čakamo na vaše aplavze. Glas poletja 2022, torej mladi ritem in sound, nocoj v centru Lojze Bratuš, dame in gospodje, Martina Žerjav. Trenutek, suspense. To vsi poznate, tako da lahko pojete z mano. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeč je cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je v slovo. Oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin zeleneči rožmarin in dejal, koder hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Ja. Sam utiral si je pot, videl mnogo je zarod, stežka se premagoval, ker ubijati ni znal. Večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas, nič več ni le zmagoval in zato si je lagal, izmeval dan. Hvala. Sedaj je čas Elizine pesmi, Heaven Out of Hell.
you'll breathe in only half of the air. You give it only half of chance. Don't you wanna say because you love, because you care, 'cause you're alive, just 'cause you're tired, because you love, because you care, 'cause you're alive. Make heaven, heaven out of here now. We need to make heaven, heaven out of here now. You love God in you, counting the days. Oh, so how long until you have your freedom? Your freedom just shake because you love, because you care, 'cause you're alive, just because you're tired, because you love, because you got hurt, because you live. Make heaven, heaven out of here now. We need to make heaven, heaven out of here now. Are you still turning around the same things? Are you still trying the that way? Are you still praying the same prayers? Are you still? You better wait for the Satan to come, climbing in the summer. You're not getting higher, running after you see you can't let go, hiding in a place you don't wanna be. You push happiness so far away, but it comes back to give it all that you give it before. To love the way that you do, like a mirror. Look in the air and catch that boomerang. Can fall anywhere else but in your own hands. So make it heaven, heaven out of here now. We need to make heaven, heaven out of here now. Now, are you still
Hvala lepa, grazie, grazie. Sem se vse tresla, zdaj je bilo malo. Sedaj je ena malo bolj živa. V redu. Daj. Dajmo, dajmo. Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm not compatible with. I just want your extra time and your kiss. You got to not talk dirty, baby. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I wanna be your fantasy. You could be mine. You just leave it all up to me. Maybe we could have good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. I'm there to be beautiful. I said the room my world. Not your shoes, mama. Act your shoe size. Maybe we can do this all. You don't have to watch Dynasty, baby, to have an attitude. You just leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm not compatible with. I just want your extra time and your kiss. Matteo Antoni na kitari. In Martina Žerjav. Grazie Matteo, hvala lepa, iskrene čestitke, komplimenti. Mladi ustvarjajo glas poletja. Srečanje pod lipami, torej v centru Lojze Bratuš, tu v Gorici z mladimi ustvarjalci oziroma ustvarjalkami. Hvala lepa Martina Žerjav, iskrene čestitke. Super začetek. Kaj se vam je zdelo, vaše mnenje, ostali trije? Matija? Ja, seveda, seveda. Rad bi slišal tudi mnenje, ocene naših ostalih nastopajočih. Dječi, lahko pa prižgemo vse mikrofone. Ne, Sem mi dala wow, 50 evrov prej, da veste za to. Bi svetovala Martini audicijo za kakšno televizijsko oddajo?
Tiš? Vsem bi to... Vsem bi svetovala. Vsem bi svetovala, ja, ker mislim, lahko poskusiš in potem vidiš, kaj se zgodi, però mislim, da i ne rabi, ne znam nekako ti prav tisto, če je nekako sei già fatta tako, quindi mislim, da ti ne potrebuješ... Ci sei piaciuta, kot bi rekel nekdo. Johnny, kaj pa praviš ti? Katere so lastnosti potencialno uspešnega pevca oziroma pevke dandanes? Kaj je treba imeti, da se prodre, da prideš pač do srca publike? Ne vem, jaz mislim, da lahko z razliko od starih časov, lahko da ni toliko važna tehnika dandanes, ampak pesem in kako prideš do ljudi. Recimo pesem mora biti resna, tudi če to spiše nekdo drugi pesem, ampak mora biti po mojem... Občutena? Ja, da je bila, kako se reče, visuta. Ja, da je bilo neko doživetje, da Ja, nekdo na jo je lastni doživel koži, oziroma ja. kdor poje, jo doživlja. Ja, po mojem tako. Se ostali strinjajo? Ja, je tako, ne? Ja, Sto. absolutno. No in zdaj... Seveda tudi tehnika je važna, ne rečem tega. Ampak po mojem je malo menilo tako, če gledamo besedila, zdaj ne govorimo o modernih Ja, razumem, kaj hočeš reči. Ja. Da danes pride v ospredje tudi ljudje, ki nimajo pojma, kako se poje, pa vendar uspevajo v tej umetnosti. Je pač tako. Zdaj pa ključno vprašanje. Veste, sem vam že prej povedal, da imam eno vprašanje, ki je posebno za vsako skupino. In to bo edino vprašanje, ki ga bom tudi prevedel v italijanščini. Namreč, če bi bila Martina obleka, katera obleka bi bila? Se Martina fosse un vestito, una parte di un vestito, che vestito sarebbe? Kdo bo začel? To je vprašanje za vas tri. Prosim, vsak svoj hiter in kratek odgovor. Ti še razmišlja. Matija. Po mojem nedvomno bi bila ena taka obleka, kot jo ima zdaj gor, ker je elegantna. Galanten. Bravo. 10 točk za Matijo. Tudi njemu se ne da 100 evrov prej. 50 njej, 100 evrov njemu, tako ne? Mene ne. Johnny, mi se ne damo podkupiti. Daj povej ti po pravici. Seveda ne smeš, ni dovoljeno, da ponoviš odgovor, ki si ga komaj slišal. Ne gre za to, da damo na svet, kako naj bi se dekle obleklo, ampak kako njen značaj, katera obleka se lahko dobro veže z njenim značajem. Bi lahko rekli tudi narodna noša, recimo. Tudi taki tipo. Seveda, tudi Allora čevlji. dei tacchi rossi. Visoke pete, rdeče barve. Ma proprio To pravi Tiš. Kaj pa pravi Johnny? Lingeri. Evo, sem znal jaz. ja. Ma jaz sem rekel narodna noša, Ja, za novo. ne vem, ne, Sej zaradi take tega ga zadeve, da so nisem malo bolj plačala. tradicionalne. Je elegantno. Ja. In un certo senso. Dobro, je elegantno in v črto senso, v redu. Linger bi dal tebe, gor, ne reči. To je moja napaka, ker postavljam taka neumna vprašanja. Ecco, cioè, la domanda era stupida e le risposte comunque Meni interessanti. plače naprej. Matija, zdaj si ti na vrsti. Torej, jaz sem te predstavil kot goriškega kantautorja. Kaj bi ti temu dodal? Kdaj si to začel, to avanturo? Smo slišali, da si prej igral bobne, potem si šel na kitaro. Pišeš tudi svoje pesmi, torej? Ja, pišem tudi svoje. V bistvu sem začel igrati kitaro več ali manj, ko sem imel 20 let, ker sem hotel malo ponašati moje idole, torej, in tudi v istem času začeti pisati, torej originale in skušati malo, kako bi rekel, dobiti svoj stil. Ne? In o čem pišeš? V bistvu jaz pišem o mojih občustvih in kar ki vidim v zunanjem svetu, recimo. Torej, kar ki mi pride na misel. Kot opazovalec. Ja. Kje lahko najdemo te pesmi? Je prvič, da jih zapoješ pred takim občinstvom? V resnici jih nisem še objavil, tako da imam nekaj posnetkov, samo nisem prav uradno to registriral. Tako da upam, da bom čim prej. Seveda. Ekskluzivno za našo publiko, torej? Ja, itak. Tvoji izvirni komadi, kaj pa naslovi in v katerem jeziku poješ? Jaz pišem do zdaj samo v angleščini, verjetno bom tudi kaj v italijanščini malo naprej, če bo ratalo. Ma angleščina, vem, si jo slišim verjetno malo bolj bližnjo. Tako, mi je lažje pisati v angleščini, ja, zdaj ko zdaj. Kaj pa trije naslovi, ki jih predstaviš danes? Torej, prva pesem se kliče Looking Through the Glass, torej gledati čez steklo.
guardare oltre il vetro. E potem hitro še z eno drugo, ki je The Sun Can Shine As Bright As You. In tretja pa je Beautiful Shade of Bright. Torej, glavno govorijo o prihodnosti, o neki bleščeči prihodnosti, o nekem, verjetno, o nekem lepem življenju, ki vsi skušamo in upamo, da en dan bomo to dosegli. Torej, da bomo živeli veseli in tako, da bomo živeli, kar bomo delali. Tako. Zgleda, da ti si vesel in da tvoje življenje je lepo, glede na smehe, ki nam jih ponujaš. Ja, moje življenje je lepo, se ne moram pritoževati. In bo še lepše, ko boš stopil na center odra in odpel te 3 izvirne komade. In torej, dajmo močan aplavz, dame in gospodje, Hvala. za goriškega kantavtorja, to je Matija Vizintin, kot je že prej povedal, torej 3 izvirni komadi, 3 izvirne pesmi, zanimivi naslovi, komaj čakam, da slišimo, kaj je pripravil. To bo šlo na dolgo, potem se lahko še malce pogovorimo. Okay? Občutki, ki jih imate in ste jih imeli, medtem ko se on še pripravlja, evo, tu je malo improvizacije, ne? Pred pomembnim nastopom. Tiš, to je predvsem vprašanje zate, glede na to, da ti si nastopila že pred ogromno publiko, tudi pred ogromno televizijsko publiko. Te je kdaj odneslo zaradi nervoze, zaradi strahu? Ja, je vsakič tako. Karkoli delam, tudi če imam 8 oseb od spredi sebe ali 8000 ali celo Italijo, jaz se čutim, imam super ansija, kadar delam te stvari, ampak enkrat ena oseba me je umirila, ker sem bila proprio fuori di testa pred enim koncertom. In je bil Enfoniko, tonski mojster, ki je rekel, je prišel tam pri meni in mi je rekel, calmati, perché se il giorno che smetterai di sentirti così, cambia lavoro. Nekaj treba občutiti, seveda. In quindi, io vedo tako in verità, quindi jaz skušam misliti na tisto in sem vesela, da čutim to, da se malo bojim. Malo strahu, torej je vedno strahu, in ta strah je tudi za umetnika pozitiven. Za tiste, ki mogoče ne poznate še to gospodično, s katero se zdaj pogovarjam, Tiš je iz Gorice doma in je obiskala slovenske šole, vendar ne izhaja iz slovensko govoreče družine. Ti imaš srbske korenine, če se ne motim. Ja, točno. In katero šolo si obiskala tu v Gorici? Vse slovenske šole. Vse slovenske od vrtca dalje? Ja, od vrtca, ja. In Zavod Žiga Zojs, če se ne motim potem na koncu. Ja. Tako da pri tebi doma ne govorite slovenščine? Ne. Vendar imaš še vedno dober spomin na naš jezik. Ja, da. In zdaj takole pomešaš slovenščino in italijanščino, da je nam prav všeč. Hvala. Matija, jaz bi se lahko pogovoril s to gospodično do jutri, vendar upam, da si pripravljen, da si nared. Bomo poskusili. Jaz sem zadnji čas sem mislil, da znam malo igrati kitaro, zdaj sem videl to zadnjo performance, ki je... Sem vedel tega kitarista in sem rekel, verjetno nisem prav tako priden, bom skušal vsekakor speljati to skozi. Upam, da bo vsaj polovično. Torej, kot sem že rekel, da je Looking Through the Glass. Da vidimo, če mi rad arpeggio sploh. Show me what you got, write the book, fill the lines, bring me what I thought. Show me the way to feel a little more alive, let me fly. I can pretend to be who I'm not. I am sure that you might know the place or the spot. Addicted to a certain way of looking through the glass, more or less. Maybe there is something that's still to come around. I know that I'm not the only one who hears the sound. A sky full of stars will help me hide the scars, is what I see.
feelings that are flowing around my busy mind. The beauty which is glowing, it almost makes me blind. I know I just couldn't take the joy from my side, I cannot lie. Maybe there is something that's still to come around. I know that I'm not the only one who hears the sound. A sky full of stars will help me hide the scars, is what I see. I don't really want to get lost in the storm, just asking for a bigger place, a place which could be warm. Maybe there is sunshine outside in the cold, my little world. Voilà. A Jarek se konča takovou pieseň. Mohu trošku na drugo. Ta je The sun can shine as bright as you. It was a Friday night, I would take my car to drive away. Pick some friends, headed to that place. Never thought I would make that face when I saw you there, rocking it loud, showing your skills, everyone would be proud. You've been standing there with your bewitching smile, maybe the brightest I've seen in a while. You're the one I would take with me. The sun can shine as bright as you, can't you see? When they ask me what I want to achieve, I would always say you, can't you believe? I guess they're right sometimes where they say, never settle in life, you will never be fine. But I know for sure that if I ever had you, I would take us to the other side of the world, of the sea, to the moon, no more fear. Just take my hand, we will make it appear. You're the one I would take with me. The sun can shine as bright as you, can't you see? When they ask me what I want to achieve, I would always say you, can't you believe? Believe me girl, you're gonna be fine. I'm still wondering why the hell you're not mine. You can sit right here and sing in our song. I will listen to you all the way along, all the way along, all the way along. You're the one I would take with me. The sun can shine as bright as you, can't you see? When they ask me what I want to achieve, I would always say you, can't you believe? Can't you believe? Voilà. Hvala lepa. Torej, zdaj bom še zadnjo. Ta je Beautiful Shade of Right. Je ena verjetno najstarejših, ki sem napisal.
obsessed, too late for a minute and take some rest. Still I'm going on every day and every night, focusing on winning my fight. Some say it's a waste of time, the path's so different if you spot the light. Everything's gonna turn in a beautiful shade of bright. I just have to be prepared. Be prepared. Just getting by, but I just wanna fly. Always trying to make a step you cannot deny. Every time getting the same feeling, like you read something so brilliant. Happiness exploding inside of you. You cannot understand if it's gonna be pointless or true. Still I'm going on every day and every night, focusing on winning my fight. Some said it's a waste of time, the path's so different if you spot the light. Everything's gonna turn in a beautiful shade of bright. Wrapped up in the same jam all together, pretty sure they'll be stuck there forever. I'm not giving up. I'm not giving up. I'm not giving up. I'm not giving up. Hvala vsem. Grazie a tutti. Matija Vizintin! Hvala tebi in iskrene čestitke. Na srečo, da si zapustil bobne torej, in se naučil igrati kitare, tako da smo se veselili tvoje svežine, tvojih nasmehov in tvojih pesmi. Kitaro lahko odneseš kar tu, jo pustiš ob mizi, če želiš, mogoče na koncu boš še kaj zaigral, zakaj ne. Rad bi zdaj slišal komentarje ostalih, torej, naj bo to stalnica po vsakem nastopu. Tiš, kaj praviš ti? Katere so njegove dobre lastnosti? Kaj ti je bilo všeč? Verità, igraš dobro kitaro, jaz ne znam, iz kje prihaja il dubbio. Ne, lepo. Lepo. Ja. Dobro, Johnny, Po mojem je bilo, kako ko bi ti snemo... ocenil strokovno, kako bi ti A, strokovno če vam bi ocenil? snemal te pesmi, jaz ga bi dal v mojo playlist, jaz ga bi poslušal. Bo snemal prej listej, ga treba samo Mora hitro, malo zdaj prepričati. hitro, danes. Moram samo dobiti ljudi, prave ljudi, ki mi lahko pomagajo in mi tudi svetujo za pravi sound in kot je rekla ona, prav dobiti tvojo barvo. Ne? stil. Pa jaz Ja, te ja. bi poslušal. Hvala, jaz te poslušam. No, tu imaš ogromno ti dam pole 200 potencijalnih evrov. sodelavcev, če Nije želiš. naroba scontata, cioè, je naroba po mojem dosti lepa. Da jedan pol effettivamente zareste Pišeš zelo poslušal. lepo na Ja. angliško.
Je tisto, ki smo govorili prej, če pride do srca, anka če magari zatni basa, baterije in vsega, je tako... Je pristno, originalno. Ja. Se čuje, Recimo da je zdaj, tudi tako, ko igramo okoli na kakšnem majhen koncert, igram vedno sam, tako s kitaro, zdaj, ker, kot sem že rekel, nisem še dobil pravilne osebe, tako prave osebe, s katerim bi lahko imel to sintonijo, ne, torej za ustvariti kaj lepega in tako perfektnega, torej tudi sam tako mi ni žal zdaj. Mogoče ti bo ta večer pomagal, večer, ki se nadaljuje z glavnim vprašanjem za Vizintina. In torej, če bi bil Mattia jed, katera jed bi bila? Se Mattia fosse un piatto, un cibo, una pietanza che tipo di piatto sarebbe? Kdo začne? Martina, prosim, če bi bil Mattia jed. En bombonček. Lahko. En lind, morda bi lahko rekla. Čokolada torej. Čokolada, ja. Čokolado Ker bianco. Čokolada, je ker zunaj ima je mehko trda, srce. ne? In noter je zelo mehko, Hrustljava po od mojem, zunaj. ja. Lahko trdo bi bilo, da je malo sramežljiv, se mi zdi, vsako toliko. In ima noter, potem bo... Potem se mlečna znajdemo. čokolada, temna čokolada, z dodatkom mogoče. Ja, lahko z lešniki bi lahko... Aha, dobro. Johnny, kaj praviš ti? Jaz sem mislil, Za rosim. Fiorentina ali sangue, Fiorentina, torej... ker je mega knut, če je... Ja, si tudi prav... Pa ti nime za odgovor, pravzaprav, veš, so oni, ki... prav tako, diktatura, bi lahko rekli prej. Ne, ni nobena... Kotiček tam se skrije. Ne, Ni absolutno ne, politically correct, če je tako in basta. tako je, oni pač povejo svoje mnenje. Še ti povej. Ne znam, un tortino di mele, non lo so. Aha, torej jabolčni zavitek, Ja. Wow, Figurati, če bi sladek. znala to po slovensko. ki med drugim ti je všeč. Še kar. Dobro, tako da se fant strinja, odlično. Mi pa lahko nadaljujemo s tem, da slišimo, kaj je Johnny pripravil za nas. Torej, dragi Johnny Reid, čas je za tvoj nastop, vendar predtem bi radi slišali kaj več na tvoj račun. A bi se lahko tudi ti predstavil goriški publiki? Odkot prihajaš? Kje živiš? Čau, jaz sem Erik Purič ali Johnny Reid, sem iz Repna oziroma iz Trebič doma. Kaj sem mogel še drugega reči? Ja, to je to. Odlično. Nastopaš vedno sam ali imaš tudi svoj spremljevalni bend? Ne, ponavadi nastopam s skupino, ampak danes ni bilo to možno. Tako da me je pospremil moj prvi producent in prijatelj Rok Dolenc, ki me bo pospremljal. Vidiš, da imamo producenta tu med nami? Anga, Mogoče me te on bulč prava me. oseba za te. One normaj igra za staveče mi vsako toliko dobi cajt po Trepčah in me pride objaskat. Vidiš, Naredimo- tako čisto slučajno in ti tam štopaš in on Ja, zaustavi. ja, se vsako toliko se spune name. Ja. Drugače si tudi avtor svojih pesmi, Ja. pišeš glasbo in tekste. Ja. Danes vam bom predstavil tri pesmi. Ja? Our Tree, ki je bil moj prvenec, ki sem snimal z Rokom, tudi druge dve. Potem I'm Coming Home, ki danes jo prvič izvedemo v živo in drugič sploh jo poskusimo zdaj. In Lost on You, ki je tudi smo... Prvič v živo v tej zasedbi. Ja, v tej zasedbi je vse... razen Our Tree, ki smo že skupaj Okej. zagrali. Tudi ti pišeš torej svoja besedila v angleškem jeziku. Ja. Zakaj? Ni slovenščine, ni italijanščine. Mene mi uspe pisati po moje najboljše v slovenščini ali italijanščini, še boljše, ampak po mojem za sound ali za recimo strukturo pesmi, ki meni je všeč, recimo imeti kot pesem finale, po moje se ta dva jezika ne sklapata dobro, bi mogel recimo tikati še precej na instrumentalu in jaz nisem Tako ti pevec, občutiš, nisem torej. kitarist, meni je všeč samo pisati pesmi, tako da za me pride še prej instrumental kot glas, tako da ne bi šel na take kompromise in zato raje pišem po angleško in instrumental ostane tak, kot naj mi bi zvenel v glavi. Pripravi se, ker zdaj je tvoj čas, medtem pa, ko čakamo, da se pripraviš in da na oder pride tudi Rok Dolenc, ki bo zaigral skupaj s tabo. Imam še vprašanje za Tiš. Glede na to, da tudi ti, draga Tiš, si pela v angleščini, potem pa si prešla na italijanščino. Povej nam kaj več o jeziku, v katerem se ustvarja.
Zakaj ta prehod, angleščina mogoče lažja, ima angleška pesem tu na našem, recimo, trgu, ker se s tem pač tudi ukvarjamo, ne, v Italiji, kjer živimo mi. A je možno, da pevec oziroma glasbenik doseže široko publiko, če poje v angleščini, ali je bolje, da poje v svojem jeziku? Allora, jaz mislim, da ja, ampak drugi ti bojo rekli, da ne. Aha. Cioè, almeno meni so rekli da ne. Producenti. Ecco, Producenti zakaj? bodo rekli ne pet v angleščini. Večje. Založbe. Ja, Etikete. ja, esatto. Jaz sem pisala po angleško, zato ker mi je všeč angleščina, ker jaz mislim, da je tudi lažje pisati po angleško in malo zato, ker ta stvar, da govorim po italijansko, po slovensko, da doma govorim po srbsko, ne, Vse sem to hotela se združi združiti v v angleščino. angleško, ne. In potem pa so mi rekli, to v Italiji, no, ne, tipo, se vuoi farlo in Italia, no, vai fuori, ne, della serie. Quindi zato sem pisala svoje pesmi po italijansko potem, ker na nek način sem morala, ker drugega izhoda jaz nisem imela. Potem però sem imela, cioè mi je bilo nekako všeč, sem bila malo, kako se reče, diffidente sull'italiano, ampak potem mi je začelo biti všeč. Potem je šlo, ja, vidiš? ja, però il modo non mi è piaciuto, ecco. Ja, to smo razumeli in verjetno boš še kaj rekla na to temo, ko bo čas. Vidim, da je na središču odra vse pripravljeno, zato vaš ponovni aplavz. Z nami sta Johnny Reed in Rok Dolenc. Our names on a tree, but I still can understand how she's waiting for me. Always beautiful with her crown, like a princess she was free. I know I have let her down, but this was me, and I have to sing the song all night long, remembering me of our tree. And I have to learn sometime not to say goodbye. Don't tell lies to me. I'm trying to go, even my life disagrees. Please try to understand somehow. I managed to flee, 'cause this life was too true. It was all wrong, now I see, but I can understand now. There's better me, there's better me, and I have to sing the song all night long, remembering me of our tree. And I have to learn sometime not to say I'm fine. Don't tell lies to me. Ta-da-ta, ta-da-ta, ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta, ta-da, ta-da-ta, ta-da-ta, ta-da-ta-ta. Don't tell lies to me. Don't tell lies to me. Voilà, grazie vsem. To je bila ura 3, zdaj naredimo I'm coming home. Ko pride, pride. Pride prav, pride prav. Pride prav. Ne, vaj.
I've been waiting for too long to tell you I am not that strong. It's okay to be wrong, but all the feelings to a song, and it's all fallen over me, which carries hard to feel free. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Don't take my life as you desire. Stop holding me over fire. I know I mean that I'm a crier, but remember I will try to admire, and it's all falling over me, which carries hard to feel free. I'm coming home, 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 back to fight tonight. Voilà, grazie. Zdaj naredimo Lost on You, ki je tista moja zadnja pesem, ki je prišla. Sem me vprašal ti prej. Naredimo Lost on You, ki je zadnja pesem, ki sem snemal z Rokem, ki je prišla 1 leto nazaj. In če lahko rečem, da tu soboto, ki bo prišla 6. avgusta, bom dal en nov singel. Ne, ta sobota, ki bo prišla, po tej, ki bo prišla. Hvala. But I'm still lost on you, in my head and in my soul, 'cause I'm still loving you. You should tell man you know. Sun, in the rain, I'm your fool, you can't complain. When I run with your chain, don't be cruel, set me free again. 'Cause I'm broke, I don't know why. Maybe I'll never catch your eye. Don't have fun of me saying I'm not cool, but you're kind of vain. Sometimes it's way too much to bear the pain of bullets down.
in my head and in my soul, 'cause I'm still loving you. You should have damn man, you know. With your gun, like a train, you can't stop, you lose your brain. I still stand with your chains on your stool, you drink champagne. I know you want to strike again, but I don't want to feel this pain. Don't have fun of me insane. I will stop born, you feel my strain. Sometimes it hurts way too much to bear the pain of bullets touch. But I'm still lost on you, in my head and in my soul, 'cause I'm still loving you. You should have damn man, you know. But I'm still lost on you, in my head and in my soul, 'cause I'm still loving you. You should have damn man, you know. Voilà, grazie vsem. Johnny Reed! In Rok Dolenc. Točno tako, Johnny Reed in Rok Dolenc. Rok, ostani v bližini odra, ker te na koncu večera potrebujemo. Hvala lepa, hvala, Johnny Reed. Seveda vprašanje za ostale, ki so vpleteni v to zgodbo, medtem ko se Johnny vrača v našo družbo. Vam je bil všeč? Martina, kaj meniš? Ja, super, posebno zadnja meni je bila zelo, zelo všeč. Tudi rok zadaj je bil super, tako da jaz vsi skupaj. Ta druga mi je bila zelo všeč, ne, Coming Home, ne? Ja? Ker on, kot je rekel prej, ne, da mora biti glasba, da mora biti občutena, on je to pesem občutil, se je videlo. Ta tretja pa je super. Ja, izredno. Matija, te mogoče spominja na kakega drugega znanega izvajalca, Johnny Reed? Torej, meni sem hotel tudi dodati, mi je bila všeč prva pesem zelo, ker je tako malo bolj country in mi je zelo všeč ta zvrst. Me spomni verjetno malo na kakšnega Bob Dylana, verjetno. To je kompliment. Super kompliment. Tiš, kaj pa ti praviš? Bi Johnny lahko uspel v oddaji Amici? Iščejo v takšnih oddajah take ljudi, kot je Johnny? Jaz mislim, da ja, tudi pri karaktere. Ja, ne, on bi bil zvezda, ne? Ni samo glasba, ne, moraš biti tudi, moraš imeti karakter, Del šova, moraš imeti, seveda. potem imaš tudi en, ko se reče spet to. Ja, tudi a good look. Ja, Lepo ne, moraš smisel, pač ja, gledati, ja, ja. celoten paket pač, Ja. celotna zgradba. In Johnny, glede tudi na pričesko, ima zgradbo kar precej tako strukturirano. Bi šel ti na Amici ali na kakšno tako oddajo, ali, ko bi rekel, ne, tisto ni zame? Ne, mislim, ni da tisto ni zame, za zdaj pač ni v mojih projektih. S prejšnjo skupino, ki smo imeli Love Gun, smo tudi šli na Slovenija ima talent. Res je, ja. Zdaj ni, za ta projekt za sedaj nimam to v mislih, recimo. Tvoja sedanjša skupina se imenuje The Sick Fools, je tako? Ja. In prej si rekel, da v soboto predstavite novo pesem. Ja. Lahko nam razkriješ kaj več? Naslov, kje dobimo? Na I Don't YouTubeu Care, verjetno. na YouTubeu in na Spotifyju.
In nosi naslov, si rekel? I don't care. I don't care, briga me, prav nič me ne Ja, briga. podobno, ja, nekaj tako, ja. Ja, to je njegov karakter, ja, res. Johnny, jaz se hecam, super si, hvala, da si naš in da si Hvala tako vam. lepo izkazal. Tiš, zdaj pa si ti na vrsti in zate imam nekaj vprašanj, a vendar še prej moramo objaviti glavno osrednje vprašanje za našega Johnnyja, ki se glasi: če bi bil Johnny žival, katera žival bi to bila? Se Johnny fosse un animale, che animale sarebbe? Tiš boš ti kot najprej odgovorila kot prva. Hitro, proprio veloce, prva stvar, ki sem pomislila, tisti kameleonti, ki Ja? super Ja, čudni, kameleon. ki napijo, ne Ki znam, se- ki menjajo barvo, ki so... Ki se spreminja in se Ja. prilagodi na okolje. Ja, ja. Ok. Matija, Nedvomno petelin. Ja. zakaj? Zaradi... Verjetno zaradi postave, tako in zaradi pričeske. Ja. Tako. A se ti zbujaš zgodaj zjutraj? La vera rockstar non si svegliano al mattino. 7:30. Ne, petelini se zbujajo prej. Ja, mi je ukradel odgovor. Bi rekla petelin tudi jaz, zaradi pričeske. To, ne? Pa vendar boš dobila mogoče še Pavone. Ja, drugo še eno. povezavo. Prvi trenutek, ker sem pisala na Takina tipo črine, petelin na prvo volim. pesem, ki je več country, torej na konja sem pomislila. Na konja. Dobro, v redu, daj si zapisati to. Andiamo Mogoče a kdaj pa kdaj ostacoli, lahko verjetno služi. potem. Je dopijo sensato? Ne, ni. Zakaj ti iščeš vedno take Svi se zadeve? posmeju. Vsi se smejemo, ker smo veseli, ker se zabavamo, ker je lepo v družbi mladih glasbenikov oziroma glasbenic, kot je Tiš, ki zdaj je na vrsti. No, televizijska oddaja Amiči, seveda najin pogovor se začne tam, kjer se je pravzaprav tvoje življenje spremenilo. Kako se je spremenilo? Samo v dobro, tudi kaj, kot smo prej slišali, ni bilo vse zlato, ki se sveti. Ja, ne, je bilo sigurno lepo, je bilo zelo veliko in je izgledalo tudi veliko, samo da, ja, edina stvar, da sem bila zelo majhna, mislim, sem imela 17-18 let, tako da nisem bila še niti končala šole in sem morala pustiti vse, ne, jaz nisem končala še šole, tako sem morala odločiti, če pustiti šolo. Wow, to pa je močno To še z odločitev. mojimi starši, ne, sem morala iti živeti v Rim in sem morala pustiti vse, ne, plus jaz nisem imela niti telefona dosti časa, tako da je Tudi bilo za zelo- družino ni bilo enostavno, Ja, torej. sem bila dosti mlada, ampak se veselim, da se je zgodilo tedaj, to je edino. In kako si prišla do oddaje, verjetno preko audicije? Ja. Jih je bilo več teh audicij? Ja, jih je dosti, če ti dokler prideš do konca, ma samo sploh, da prideš tudi do enega ja, ali ne, prav sploh, da greš v televizijo prej in potem veste to, kar vidite na televiziji, ne, sì, no, per me no, tre nova ja, no, tipo, če prid do tistega, je tipo So še druge, 5 seveda, audicij ja. in potem lahko prideš do tam in ti rečejo, da ne. In si, Ja, ne znam. seveda, ja. Prej so producenti, asistenti, Ja. potem pa pridejo zvezde, ki pač dajo svoj da ali ne. Kako pa bi ocenila to, kar je prišlo potem, po oddaji, torej te svoje začetke solo kariere, potem, ko se je zaključila oddaja Amici? Spicy question. Allora, Torej, če smo dobro razumeli, si se skregala s producenti. ja, Pač je prišla na površje tudi tvoja srbska kri in rekla, evo, Ma brate, je ti prišla, meni... potem alla fine sem uspela iti ven z vse tisto, kar se je zgodilo, ker je zares težek svet, ne razumeš zares, kaj je, ker mi vedno ne igramo, jaz delam glasbo, ker mi je všeč glasba, ampak tiste osebe delajo glasbo Ker za hočejo denar. služiti denar, ja? Ja, in jaz ne delam glasbo za denar. In ti ne moreš se, kako reči, pogovarjati s temi osebi, tako da potem pride do grdih nesporazumov, ne, tudi. In ostaneš dosti let, kot se je zgodilo meni, da ti si malo preveč, hočeš malo preveč in te pustijo tam, ne, da ne motiš. Aha. Zato ne, mi ni všeč, kar se je zgodilo potem, ampak zdaj lahko rečem, da
Da si svobodna. Da sem svobodna, ja, tipo en teden od tega in verità, quindi zdaj bom zopet začela delati to, kar hočem in nimam nobene pogodbe, ki me drži in zdaj bom delala vse. Tako da to je tudi prvi oder, zelo dosti časa, ki ne grem skratka, na ti si oder. imela to pogodbo do pred kratkim, do prejšnjega tedna. Ja, v bistvu, mislim, smo jo že končali prej, ampak zdaj zadnje stvari so se zaključile pred enim tednom. In zdaj se počutiš lepo. Ja, ja. Česa pa si se naučila v tem tudi težkem obdobju? Sem se naučila, da moraš poslušati vedno in samo sebe. In ne niti mame, niti mislim, ostalo je samo di consigli di contorno, ne? Ti moraš, če čutiš, da je ne, ne. In edino še ena stvar, ki si nesem od zadaj je, če hočeš eno stvar narejeno dobro, naredi jo sam. Bašta. Oh. Hvala. Punca je zelo prepričana. Je dobro, lepo si to rekla. Pa vendar verjamem, da je bilo tudi veliko lepih trenutkov. In Ja, torej, kateri je bil absolutno, tvoj ja. najlepši spomin tistega obdobja? To, da sem spoznala, zdaj nekako od skoraj je umrla Rafaela Carrà, ne? In jaz sem pela z njo in sem tudi plesala z njo, ne? Tako da sem spoznala te velike ikonske, ne? Ja, ikone italijanske ne? televizije, ja. Televizije in tudi glasbe in to je tisto, kar si nesem od zadaj, ne? To je zelo lepo, ker sam tako, mislim, da je težko, da prideš do njih, ne? In sem imela to srečo s tistim programom, da jih imam blizu in da pojem tudi z njimi, ne? Z nekaterimi znanimi osebami si tudi sodelovala ob snemanju plošče, mislim na italijanske avtorje oziroma pevce, vendar tudi slovenske. Zadnjič na tu v Gorici je bil Žan Serčič. Sem bral Francesco Facchinetti, mogoče si sodelovala tudi z njim? Francesco Facchinetti ni tisti Francesco Facchinetti, Aha, veritas. okej, nekdo drug, Imata ki ima- isto ime. Ok. Ja, in Še z nekaterimi kolegi iz oddaje, je tako? Mameli? Ja, je res. In tudi prvi album je bil narejen od Staš, ne, ki je tisti Od The del gruppo The Colors. Colors, esatto. On je bil avtor ali producent pesmi? Producent. In ja. kako je bilo sodelovati z njim? Ga nisem, ker sem bila zaprta tam noter, jaz nisem smela imeti nobenega kontakta z svetom, produkcijo. Aha, celo. prav svetom. In zato jaz sem pisala svoje pesmi in sem jih dala produkciji in oni so jo nesli njemu in potem 2 dni potem, evo tvoja pesem. To pronta je moraš finita. zapeti in posnet. Ja. Ma je bilo lepo, ker je naredil zares, je razumel, kdo sem in je lepo naredil. Torej si zadovoljna vsaj s Ja, končnim zelo. produktom. Ja. Če smemo vprašanje v angleščini, torej what is under the dots? Kaj je pod pikami? Vse to, kar nisem uspela pokazati zaradi teh oseb, ki so me držali mirno. Torej, pesmi samo tudi, to, da pojem. Meni so mi dali proč moj glas. Edino stvar, s katero sem šla naprej, oni so mi dali proč tudi tisto in zato moj brat je dal ta titolo Aha, ta albumu. naslov? Ja, in Je zadevo polno, torej. Ja, ma je dosti let govoril, da bi hotel, da moj album se imenuje tako in jaz sem, okej, odločaš ti. Še eden, ki odloča Ne namesto znam niti mene. koliko pesmi bojo, niti če bojo, imamo naslov albuma. Pa vendar ta naslov se veže tudi s svojim videzom, ki si ga imela na oddaji, ne? Glede na to, Ja. da si imela Ja, jih imam pike. še vedno, samo da so manjše. Si jih pokrila, Ja, so manjše. Ja. Dobro, torej še vedno te zaznamujejo. Kaj si pripravila nocoj za nas, kaj bo zapela? Jaz nimam tako žive pesmi, kot imajo oni, ker čeprav se čutim zelo lepo in sem vesela, za kako mi gre, imam malo žalostne pesmi, sem sama in jaz, če Matija je rekel, ja, imam kitaro in le kako dobro, jaz imam niti polovično kitaro, če ne senso, tako da ne znam, bom uspela narediti nekaj. Bom odpela eno od mojih prvih pesmi, ki sem se pokazala svetu, kadar sem šla Damiči, ki je Wicked Game od Chris Isaak. Potem eno mojo pesem, ki je v italijanščini. Pesem je zelo vesela,
In če jo boste poslušali, titolo je Sirene rotte, samo da, ja, ne, danes ne, bo totalmente na druga stvar, bo triste, ecco, ja, Nekaj bo žalostnega. žalostna. In potem še tretjo bom odpela Back to Black od Amy Winehouse, ker ona je odvedno bila ena moja inspirazione, ne, Ja, jo za ima za glasbo. vzor, kot ja, vzornico, kot vzor, ja. ja. In tako da, ja, to je. Preden stopiš na osrednji del našega odra, bi te vprašal še to. Kako je tvoja multikulturnost in multijezičnost zaznamovala ta tvoja leta, ko si pač potovala po Italiji in po svetu? Ti je to pomagalo, so bili kdaj radovedni slišati tvojo osebno zgodbo, ki je zgodba pač naših krajev, kjer živimo in živijo ljudje, ki obvladajo več jezikov? Ne, jih ni brigalo. In verità ne, ni brigalo zares nobenega, srečo nobenega ni brigalo v bistvu, ne, so mislili na mojo glasbo, tako da to mi je bilo všeč. Ampak ti lahko povem, da kadar pišem, ker kadar sem bila majhna, moja mama in moj oče so, mislim, samo poslušali srbsko glasbo, tako da čutim, da nekdaj, kadar pišem svoje pesmi, imam nek Balkanski malo izvor. neke balkanske zvoke, ki so majhni, ampak So. jih slišiš, ja. Korenine so pač pomembne. Hvala za zdaj za tvoje sodelovanje v tem prijetnem pogovoru. Prosim, srednji del našega odra te čaka in jaz prosim tudi sodelovanje našega tehnika, če Tiš potrebuje drugačno višino stativa oziroma stojala za mikrofon. Bo v redu, bo dovolj? Ne, imamo tonca. Matija, boš ti pomagal, prosim, hvala lepa. Evo, smo rekli prej, da je fajn fant, a? In prav dokazuje še enkrat, da je en pravi tortino di mele, kot je sam zdaj rekel. Evo, še kabel manjka. Dame in gospodje, torej, srečanja pod lipami, nocoj res v posebni obliki, glasba in glas mladih, njihovo življenje, njihov ritem, njihove ideje in seveda njihov zvok. V tem primeru je z nami goriška zvezda. Ladies and gentlemen, Tiš! Lo ripeto in italiano perché l'ho detto in sloveno. Non ho delle canzoni così vivaci come loro. L'unica canzone vivace che avevo l'ho fatta triste. E quindi niente, buon ascolto. Canterò Wicked Game di Chris Isaak, poi canterò una canzone mia che è Sirene rotte e Back to Black di Amy Winehouse. The world was on fire and no one could save me but you. Strange what desire made foolish people do. On a dream that I ever loved someone like you. On a dream that I ever loved someone like you. No, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. And I don't wanna fall in love with you. And I don't wanna fall in love with you. What a wicked game we play. You make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream.
me, foolish people do. And I never dreamed that I ever loved someone like you, and I never dreamed that I ever loved someone like you. And no, I don't wanna fall in love with you, no. I don't wanna fall in love with you. Nobody loves no one. Hvala. Grazie a tutti. Grazie. Ok, questa è Sirene Rotte, è una canzone molto vivace, però io l'ho fatta triste. Canzone, rekla, to je moja pesem, Sirene Rotte, ki je prišla ven v mojem zadnjem albumu, ki je prišel ven decembra, tako da ja, skoraj eno leto od tega. In če ga hočete poslušati, ga dobite na Spotify pod imenom Under the Dots in ja, je dosti bolj vesela na Spotify, tako salvatevi sta registrazione se volete la versione triste. Tante volte faccio apposta una vita spericolata come Vasco in quel bar. Sai che non ho tanta voglia, sogno sopra il mio divano di essere una rockstar. Colazione con la pizza fredda, un caffè, vedi che non mi frega manco di me. Almeno questa sera mi sembra più leggera, spero non lo sia anche per te. Questa mezza luna piena e sento appena quello che rimane di te, e gridavamo forte na 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 na, come sirene rotte na 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 na, e lo volevi tu, come volevi tu, e gridavamo forte na na na, come sirene rotte. Cosa rimane adesso e non sarà mai lo stesso. Quando mi dicevi in faccia che non mi volevi più, negli occhi ho solo doubt, ti ho perso in un one shot. Tu sei quello che odio di me e mi avvelena. Questa mezzaluna piena senta pena, quello che rimane di te, e gridavamo forte na na na, come sirene rotte na na na, e lo volevi tu, come volevi tu, e gridavamo forte na na na, come sirene rotte na na na, e lo volevi tu, e gridavamo forte na 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 na, come sirene rotte na na na, e lo volevi tu. Hvala lepa, grazie mille.
Questa è Back to Black di Amy Winehouse. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bet. And me in my head high, and my tears dry. Get on without a guy. You went back to what you know. So far removed from all that we went through. I had to read the trouble track. My eyes are stacked. I go back to black. We only say goodbye with words that I write 100 times. You go back to her and I'll go back to. I'll go back to. Baby, love me that I too much. 'Cause it's not enough that you love blue and I love blue and light. All my life is like goodbye, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. Oh no, we only say goodbye with words that I write 100 times. You go back to her and I'll go back to. We only say goodbye with words that I write 100 times. You go back to her and I'll go back to. I'll go back to. Hvala, grazie, grazie. Gospe in gospodje, na odru Centralovice Bratuš, Tiš. Hvala, hvala. Wow.
Dragi Johnny, to je bil res občuten nastop, mar ne? Kaj si ti mislil, ko si poslušal Tiš? Cioè, perfetto. Cioè, Hvala. cioè, tecnicamente, anche timbricamente, anche To so tipične slovenske besede, ne, seveda. Je international. Tecnicamente, Je ostal timbricamente, pretresen. espresamente. Tudi. Kolk. Kolk, zato. Bok, v kakšnem smislu? Kolk. Per strani. Ja, bomo uporabljali bok. Bok, ne v bok, v smislu, da nekdo je migal boke. Ne, je troppa roba. Cioè. Tropa roba, to ni treba prevesti. Bi rad slišal tudi, mislim, vaše občutke, vsi smo vsi zadovoljni, veseli, da je Tiš z nami, odlično je to odpela, ampak če imate kaj več, ne, za našo publiko, kaj ste občutili, kaj si ti občutil, Matija, ko si jo poslušal? Ma jaz moram reči, da prav zdaj, ne zdaj, da bi samo ker je ona tukaj, ima res vsakekrat, ki jaz jo slišim prav pet, sem vedno ji rekel, tudi preden je šla torej na to televizijsko oddajo, sem vedno rekel, da ti en dan moraš, ljudje te morajo slišati in morajo razumeti res tvoj talent, morajo ga doseči prav. Ti moraš doseči ljudi Hvala. in prav vsakrat prav ostanem res brez besed. Prav super performance. In je dosegla marsikoga, srca marsikoga, naprimer naša. Martina, boš še ti kaj dodala, potem imam seveda glavno vprašanje. Ja, ne, jaz sem poslušala prvič, ki sem te poslušala danes, tako da drugače nisem slišala, logično sem vedela, kdo si, ne, in to. Ne, prvič, malo sem slišala Amy Winehouse, ja, malo Billie Eilish tudi, po mojem. Sam potem si me prav prevzela, imaš prav tvoj stil, bilo zelo lepo. Hvala. Ja, Hvala. prav posebno, lepo. Smo delili mnenja na tem odru in zdaj zaključno glavno vprašanje. Filmi, dame in gospodje, če bi bila Tiš film, se Tiš fosse un film, quale film sarebbe? Tudi italijanske naslove, če želite. Če pa imate slovenske, ne vem. To je dobro vprašanje. Začnimo z njimi. Kdo bo začel? Matija, začni ti, prosim. To bo dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da je to prvi film, ki mi pride zdaj na misel, ker tudi je, recimo, eden, ki sem ga videl zdaj malo časa od tega, je La grande bellezza di Tarantino, ker je en film, ne samo zaradi naslova, temveč, ker je prav en film, ki ga vsakdo... Ma ni od Tarantino, če se ne motim. Sorrentino. Evo, vidiš da... Menja leggermente il finale. Ja, bi bil No, krut. daj, Tarantino. Če bi bil Tarantino, bi bil krut. Tarantino, Sorrentino, Ino. Vendar mogoče ne, La Sploh grande mali, bellezza daj. od Tarantino ta prav pride, ja. In se lepo prileže na njeno osebnost. Anche il genere di un film è splatter in Je questo en film, ki caso. ga moraš, recimo vsaka oseba ga razume na drugačen način in tudi ona verjetno skuša malo vsakekrat povedati kaj drugega. Ne? Ja, lepo. In med drugim je prejel tudi prestižne nagrade. Martina, Jaz sem v tej minuti sem trenutek premislila, mi je prišla La vita è bella. Zato, ker ona je prej rekla, da ima eno zelo zelo veselo pesem, ne, ampak jo je potem recimo malo spremenila, kot da bi bilo ta sound malo več žalosten. In La vita è bella ima ta žalostno plat, ampak tudi zelo lepo, ne? ja. In zelo veselo bi in lahko rekli. smešno. In tako da, ja. Johnny razmišlja. In imaš odgovor. Gleda robe tipo Salvate il soldato Ryan, jaz ne znam. Ne, Azzecatissimo, po mojem, Metal Jacket. je Te nisem vprašal slovenski film, ker če bi te vprašal slovenski film, to bi bilo poredno in žleht vprašanje. Povej, katerokoli- Thousand Words. 1000 Words. Je tisti za Will Smith. Naš, ne. Je, ne znam. Ima tudi italijanski naslov? Ali je ta naslov edini? Je ta tle na kopertini, je ta tle na Netflixu. Okay. Je tipo, je ta Will Smith. Ja, zdaj bo povedal celo obnovo filma, ja? Pogled, Nastop je lep. trajal uro pa Je pol, lep. obnova bo trajala Pa 3 ure. tudi en James Bond, nekaj in 007, Ja, mislim, da za njo nedvomno, tako tajni agent. seksi, ne? Zdaj pa tebi vprašanje, v katerem filmu bi rada nastopila? Oziroma nastopala? Te mika Forrest igranje? Forrest Gump. Ja, zato ker mislim, da tako tisti film se zgodi toliko stvari v njegovem življenju in toliko, ne znam, in to, da on gre naprej, ne, s tem, ne znam, se
malo vidim v tem filmu. In Lepo, komaj mi je čakamo všeč. torej, da bomo gledali tudi tvoje Ja, nastope corsa v kakšni di filmski tipo. produkciji. Jaz, preden postavim zadnje vprašanje, bi rad spregovoril tudi našim tehnikom, da bodo fanta in dekleti bodo zapeli še dodatno pesem vsi skupaj. Spoiler, tega nismo Zato znali, mogoče znamo bi zdaj. uporabili tudi te mikrofone. Zdaj pa za konec še projekti in želje za bodočnost. Slišali smo, da ti imaš v soboto novo pesem. Imaš tudi še kakšen poletni nastop v naslednjih tednih? Ja, 19. avgusta v Trstu, Ja, 20. avgusta v Trebčah, doma. doma. Odlično. Mislim, pred svojo domačo publiko. In potem septembra je en rock festival Sežani, ki organizirajo. In nastopate tudi tam. Ja. Nastopaš s svojim bendom. Martina, tudi ti imaš nastop ne v naslednjih dneh? Ja, jaz imam enega v soboto v Trstvu v pizzeriji La Mandrakata, ipodromo oziroma ne ex. In ja, potem tudi jaz imam konec avgusta oziroma drugi teden me dobite v Kopru in v Portorožu. Skoraj vsak dan, zdaj ne vem točno, Dobro, kje kaj pa samo, plošče, pa kaj boste pa videli samostojni na glasbeni Facebooku. projekti? Kdaj bo kaj Ja, novega? ja, delam. Okay. Delam na tem. Matija, kaj pa ti delaš in pripravljaš? Bo kaj, še iščemo producenta, smo prej slišali, ne? Ja, tisto gotovo. Sedaj recimo z liveom sem nekaj imel en mesec ali ne vem, kaj je problem, mesec in pol od tega. In zdaj ja, iščem druge datume, recimo, tako malo verjetno po mestu ali tudi kje zunaj. Ja, ker Ja. pač umetniki, pevci, pevke potrebujejo kilometrino. Zdaj malo pauziram, tako v resnici. Malo Lepo. sem len. Tudi počitek je lep. Vsi smo malo leni v poletnem obdobju. Tiš, je kaj pa top. ti pripravljaš? Kako bodo tvoji naslednji meseci? V znamenju Jaz, počitka, lenobe ali ustvarjanja? Ne, moram v ustvarjanju. Hočem, da septembra upam, da bo prišla ven ena nova moja pesem, ker čeprav nisem mogla, da jih dam ven, sem jih pisala, tako da upam, da septembra bo prišla kakšna nova pesem in če ne nastopi, 22. avgusta bom ad Aquileia, ki bo Ja, en v Agleju. evento narejen od Groove Factory, tako di Udine, ne? In so me povabili in bo nekaj takega, so mi rekli, se bomo pogovarjali in bom tudi nekaj zapela, tako da, ja. In Dobro, bo po če- italijansko, tako da. Če rabijo voditelja, sej, A ja, bom zdaj se sigurno dala poznava, to ne? številko. Glej, drugače ti kje snemaš plošče? Tu, na tem koncu med Italijo in Slovenijo ali greš snemat, ne vem, velika italijanska mesta? Ne, zdaj sem začela iskati osebe tukaj, ampak če ne, grem v Milan to delati. Kjer je center pač, Ja, tam tovrstnih so zadev. vsi. Ja. Dobro, smo prišli do konca tega našega večera, zato najlepša hvala vsem za razpoložljivost, za prijetne besede, za lepe nasmehe in še več najlepša hvala za to, kar ste pač danes zapeli in pokazali. Še eno pesem, če sem dobro razumel, imate za nas, čisto zimprovizirano, za zaključek, ampak pred zaključkom, dame in gospodje, še enkrat lep aplavz za glavne goste nocojšnjega večera. Tiš, Johnny Reed, Matija Vizintin in Martina Žerjav. In Eugen Ban, ne? Hvala lepa. Prosim, Roka Dolenza, če se nam lahko pridruži. Matteo Antoni, anche tu, se puoi abbracciare la chitarra. In zdaj prosim vsi na center, ja, rekli so, da boste zapeli Knocking on a Heaven's Door. Ja, to je improvizacija. Gremo, finale, veliki zaključek. Vai Matija. Besedilo, ga najdete nekje na Ja, telefonu, če ga imate. Vam bom pomagal jaz. Prosim, dajte A kdo ostati. igra? Ok, igra on? Dobro. Matteo, suoni tu? Knocking on Heaven's Door. A due accordi. Non so quali, tre, però so che ci sono pochi accordi. Zakaj ste zdaj sramežljivi? Pejte do mikrofona, vzemite svoj mikrofon, lahko igrate tudi kitaro, ne da je... Imate
Scusate, imamo wifi Allora, Glejte, za kot tekst. sem prej dejal, prvi del se je zaključil v uri pa pol. Zdaj bomo še 3 urce skupaj, ker se bo mladina zmenila, questa kako improvvisazione, bo ma in kaj bo. sembrano le prove generali, raga. Se zastopa da improvizira, no? Ja, se zastopi, ampak mora biti improvizirano. Meni prej so povedali, da bomo peli na drugo pesem, zdaj ni prav, da Martina, Nona je do ti si zdaj kot- ponavljala tisto Ti pesem. si do neko, zdaj. kot ena, kakšna matrona, sploh ustani, povedala. prosim, pojdi do mikrofona, hvala lepa. Ma dela. Celo? Ja, dela? Dobro, Ok, čisto. okej. Ma čakaj, ga ima tukaj. Bo ratalo, bo ratalo. Medtem, ko se oni še menijo in iščejo besedilo, Ma ne bomo stavljali na password jaz del se Wi-Fi bom zdaj. zahvalil vsem organizatorjem in sodelavcem nocojšnjega imamo- večera. imamo telefon. Aplavz za našo tonsko ekipo, prosim. In tehnično domačo ekipo Centra Lojze Vratuš. Aplavz za organizacijsko ekipo in seveda za Kulturni center Lojze Vratuš in krožek Anton Gregorčič, ki v sklopu programa Srečanja pod lipami sta si zamislili ta večer glasbeno-pripovedniške narave, ki se bo, kot sem že prej povedal, zaključil okrog polnoči. Vendar na vašem smehu, medtem ko se oni še menijo, bi rad povedal še nekaj resnega, ker je lepo, da zaključimo še z resno mislijo. So težki časi, predvsem za goriško-tržaški Kras. Tudi v teh urah gasilci in slovenski in italijanski gasilci se borijo proti ognjenim zubljem, ki so žal nedaleč stran od tu. Prosil bi vas za aplavz in vso vašo pozitivno energijo, da bi se ta nočna mora, ki žal povzroča toliko težav našim prijateljem in vaščanom, ki živijo v tistih krajih. Hvala za vašo pozitivno misel, da bi ogenj ostal le v naših srcih in na tem odru, kjer ga potrebujemo in ne drugje. Smo se zmenili? Gremo? Tako pravijo. Ma kaj ste, v redu, sem se bal, da ste spozdili Johnnyja Reda, ga imamo. So zdaj ko razporedili, bo v redu. Fanta, začnita in gremo. To je mala inicijativa. Najprej glasba, gremo. Ja, jaz nisem, evo, tako je. Si tu. Giro di introduzione. Mama, take this page of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. It feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vai Matteo! Mama puts my guns to ground. I can't shoot down anymore. The cloud is coming down. Feels like now I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Matija Vizintin, Tiš, Matija Vizintin ponovim, Martina Žerjav, Johnny Reed, Mateo Antoni, Rok Dolenc. Hvala lepa in lahko noč. Hvala.